Ej, danas idemo Luciju na rođendan. Si spreman za avanturice u rođendan? Znači upravo sam imao šok terapiju, jebote, pusti me da se odmah. Sjebao sam karte. Vidi ga. Koji se ne zna javit na mobitel, to si ti. Piki Express. Aj mi sad dođite da mi sam dođi brzo. Ej, jel ima tu WC? Ma joj, strašno sam se sad nasekirala, strašno. Glebeni Fiđe si snima piktovu karticu da može si... Jo, Luci! O jebote vlogera. Koliko ima godina? Ti si deda, bog! A šta on ima 24, on stari? Barba Luci! Ko? Barba Luci! Ajmo svi! Barba Luci, Barba Luci. O, pederčići moji. Ne, ima nas za više od 15 nego... Vrući pave. Gleda crno ti se! Je malo crveno? Pokad si crveno? Kako si zbino bil do nju? Jo, pa Svi smo mu kupili nešto posebno. Evo ga, od Bruc! Da mi je znaš šta ja imam? Njega popuši, nisi! Markeci, ja smo ti nešto donio iz Pariza. Mi smo to zajedno... Dobio sam Givenchy. Aj sad priznaj zašto ne slaviš rođendan. Sabotiram sve. Ajde pila mojem! Moja štikla! Baš sam tužan, evo te. A, nemoj tako. Baš mi je uništen dan. A smoči mi noge! Day 2. Pajdaši igraju ko izgubi kuha večeru. Još nisu naučili da u tenisu nema 1-0, ali ajde. 2-0. Rešio. A imaš jednu šansu, Fic. Prosjeđujem ovu kameru osobe koja je mala, sitna i gubava. Jebeni Bruc. Kaj ti li? Pobjego, otjerao si mi najvažnijeg lika iz mog crtića. A vidio sam kaj ti je rekao i dobro kaže. Donatello, koji benda zrak. Umije pura. Ajde. Koji? Svako zna koji je ko. Ja sam barem šampion, uvijek pobjedio u Gay Chickenu, do sad nikad nisam izgubio. U Gay Chickenu. Ajmo. Ajde, svima sad. Neću, mnogo sam te pobjedio da mi više nisam niti pravedan protivnik. Jebeni šampinjon pikrt. Kaj sladole za doručak, Senki? Da. Luci, jer ja ne dignem gače, samo napravim doslovno ovo. Ja ne dižem stvarno do tu, to me boli. Prestani me bolijat! Šta je ovo, rekao sam? Zamijenili smo uloge. Šta si ti kauš? To je ona ženska koja me lijepo vrijeđala. Lijepo. Napušte nas društvance. Lijepo, čekaj kameru da zagledam prvo. Lijepo. Dobro uhonika. Ajde Bog. Imaj se. Jeste spremni na izuvanje iz patika? Tebe će prvo izut. Luci nam je uništio igru cijelu. 50% komentara ti je ubio Markeca, a ostalo 50% je ubio Goricu. Danas dobro, a? Kaj? Pa mislim, Šminka ti vredi ko mobitel. vrijednost u srcu kužiš, sentimentalna vrijednost. Daj majke, osveš sad u aj bok. Aj bok, Luci. Ajde bok. Welcome to my crib, bib. Hej. Sam zgoda. Ne, jel da? Jel si ti family friendly? Ne znam. Nakon 4 dana alkohola ovako izgledate. To je to. Priježde baš u bus. Da, tu će ti doći bus. To... Vidite Bruca. Oj, biži majmune jedan. Ubit ćemo te, Luci.